Hello guys, good morning to everybody. Turabashuje mwese mu gihugu cya Zambia, cy'u Rwanda, cy'u Burundi, America, Australia, Canada, everywhere. We say hi to you. Yes, turabasuhuje mwese aho muri, turabishimiye igitondo cyiza. Yeah, so uyu munsi twatekereje kuri game. Hari game dushaka kujya ngo tubakorere. Iyi game mwashobora kuyikora mu rugo, mwashobora kuyikora na partner wanyu, mwashobora kuyikora na sister, any person you feel like doing with the same game. So here we are having the papers, and he's having she's having her own paper, and I'm having my own paper. So, and we are having water. Tufite jahiye y'amazi. Yeah. So, unanirwa gusubiza ikibazo no kumusuka w'amazi. Yes. Yeah. So, question number 1. Urabanza umbaze cyangwa mbaze kubaza? No problem, banza ubaze. Okay, so ibibazo byanjye biraha ngiye kumubaza. So, ikibazo cyanjye cya mbere, amazina yawe y'ukuri witwa nde? Amazina yanjye y'ukuri? Claudine. Claudine nde? Nishimwe. Okay, ngo yitwa Claudine Nishimwe. Ndagitsinze. Ya, icya mbere aragiye. Ya, so wagiye kumbaza ikibazo. Ikibazo cyawe kiravuga ngo cya mbere kirahera ku mazina. Okay. Amazina yanyu nitwa bande? Ko bisa? Sanze bisa. Okay. So amazina yanyu ngewe ni Uwimana Goret. Ya, niyo mazina yanjye y'ukuri. Yeah. So good. Uragitsinze. So question yanjye ya kabiri avuga ngo sheri wawe yitwa nde? Ya, so mubaje sheri we yitwa nde, agomba kutubwira izina rya sheri we. One, nibijya kwiga cyane atarasubiza ndamusuka w'amazi. 1 2 3 4 5. So kiramunariye njye kumusuka w'amazi. Ya. Oh my god. So amazi ngaya njye kuyamusukaho. Oh my god. Ya. So arakonje. Mama. Umwana mubi. So agiye kumbaza ikindi kibazo. Okay. Pole sana. Ikibazo cya kabiri kiravuga ngo vuga ibintu bitatu ukunda mu buzima bwawe iyo uri kumwe n'umukunzi wawe yagukorera bikakunezeza. Vuga ibintu bitatu nkunda. Iyo uri kumwe n'umukunzi wawe yagukorera ukumva birakunejeje. Icyambere agomba. Okay, so yarambaje ikibazo ngo ibintu bitatu numva. Vuga ibintu bitatu umukunzi wawe yagukora bikakunezeza mu gihe muri kumwe. Okay, icyambere care, icya kabiri kiss, icya gatatu n'iki? bitatu. icya gatatu
icyambere kiss, icyambere care, icya kabiri kiss, icya gatatu kunganiriza kandi keya widusobanuriye keya kunganyiriza ukuntu nkunda dusobanuriye care, okay, like kunyitaho, like you know, I don't mean that care, I mean that care kunyitaho, you know, kunyereka love, ibintu nk'ibyo mbega. Okay, so ngiye kumubaza, but I've win guys, I've made my best ntabwo bigeze bansukaho amazi ngewe. So icya gatatu ngiye kukubaza kiravuga ngo, when was your last time you kissed your boyfriend? When was the last time you kissed your boyfriend? Amazi ari hafi nta kibazo. akubana yanjye amazi nijya agiye gushirashura. Ndey. Sure. You're first. Maybe I start again. 1, 2. Ansubiramo question neza. Subiramo question neza. Okay, my question iravuga ngo, when was your last time you kissed your boyfriend? Ni ryari uheruka gusoma sheri wawe? Dum. 1, 2, 3, 4. Oh my God! 5. Okay, so ikibazo kiramunaniye ngiye kumusukaho amazi. So kwasira okay. Ikibazo bikomeye mana we. So agiye kumbaza ikibazo. Pole sana hano. So agiye kumbaza ikibazo. Ikibazo cya gatatu kirabaza ngo, vuga izina ry'umukunzi wawe. Mvuge izina ry'umukunzi wawe. Izina ry'umukunzi wanjye? Okay, yitwa Happy. So atuye ni ikibazo kimwe kiri mu bibazo bibiri. Vuga izina ry'umukunzi wawe kandi uvuge n'ahantu atuye, ahantu aherereye. Se siyimutse. Yakwimuka se kabiyoberwa. Atuye Obama. Good. I'm lucky. Okay, so ngiye kumubaza ikibazo ni cyakangahe cya nyuma. A last question. Is it a last question or last question? Last question. Iravuga ngo ni iyihe mpamvu ukunda Goret? Nkunda Goret. Impamvu ukunda Goret ni iyihe?
first of all icyambere uri amaraso yanjye. Okay. Uri umuvandimwe wanjye. Okay. Cya kabiri. Agomba gusubiza at least bitatu. Yeah. Uri amaraso yanjye. 1. Number 2. Uri umuntu ungira inama na sister wawe. 2. Iyo ngenze nabi urangarura. 3. Muri byose ukambwira ati se ugenza gutya na gutya na gutya. Uri umuvandimwe wanjye, uri inshuti yanjye.